Ćao svima ljudi, Mepay ovdje i danas ljudi igramo još jedan Team Fortress 2 gameplay. Ovog puta igramo gameplay sa Pyrom, znači Pyro je opremljen sa bacačom plamena, shotgunom i sekirom. Dakle ljudi idemo, on je dobar, može da vidi spaja. Kao. I ljudi, znači može da reflektuje rakete, da ih vrati nazad. So dobro. Šta radim? Ne mogu od uništiti, moram se prvo popeti gore da bi ga uništio. Ajmo na to. Evo ga. Boom, bitch. Evo ga. Mi smo dan dok radimo intelligent, mada siguran sam da nekog ima tamo. Naprimjer engineera, to je logično, jel te? Da, definitivno nećemo ići ovdje. Ićemo tu kad budemo radili gameplay sa Spajem. Evo ovako. Spaj nije dobro. Lepo smo ga spalili. To je ovo. Spaja. Svaki spaj je gotov. Evo spalit ćemo. Možda to da prije. Dobro, try and bot... ne veze. Idemo Skrillex Music Remix. Dobro, završio sam. Izgleda me neko gađao. Eto, ubio me Soldier. Ne bojte se, često ovako zakucava. Vi teleport. Ajmo ovaj. Pa. Aha, dobro, ovaj namjestio teleport ovdje. We have taken the enemy intelligence. We have dropped the enemy intelligence. To ovako retardirano izgleda. Ubiću ga. Neću ga ubiti. Nastavljamo. Ne, idemo. Ima samo dva teleporta, onda dajmo. To je. Ma. Što je ovo nešto sivo, ovo mi se preko dešava. Evo, čudim. We have dropped the enemy intelligence. Shit, sniper za spaj. Dobre, tako se ubija. Malo helta. Nećeš ti. Dominatuje me.
Dobro, nema veze ljudi. Idemo još jednom i sad ovog puta stvarno prekinemo video. Alert. The enemy has taken our intelligence. Da, to je bio moj. Kako ga onda gađa plave rakete, to mi nije jasno. We have taken the enemy has dropped To ja our nisam dobro video. Izgleda ja nisam dobro video. Hajde sad ćemo to da proverimo. Da vidimo ako je još tamo. We have crossed the enemy intelligence. Evo nisu. Crveni, lepo soldier. I evo ga. Nisam uspeo. Nisam uspeo da uzmem revenge. I ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Vidimo se sljedeći put, a do tada, bye!